ngasi phongkiba tungan Manipuri se phongsing amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maruoibi I pausing myamna thamjigi ahanmada Sengpangjang khulgi miyoisingna Hatlura haina kihallakle matungda Toubiganu saya moirangi ngangklawaida leiba Sporting Athletic Youth Association sayagi president kuyek pidun thadorakpa sirolamada ngasi yupung tararam tarakpa aduwaida Sengpangjang khulgi manak ngangklawaigi miyoi kharana lawpham ahumda lawpengduna leiringe de khulasi gi miyoising laktuna kiyanmigi mongda Nangak kaktuna hatkani nomai sisinadaragashu thangna matup kaktuna Hatlura haiba wafamsing phongdoktuna kihanmadagi lawpengba miyoi pumba senkhatnarakhi hairi Siolosina makhatana hai maphamasi Bisnapur district ki Moirang revenue subdivision gi manung sanba yankhai mathoi ngangkhlwai gi manung da leiba lofamni thawdo si hauji oiriba leiba ki rang si yenglaga matung amu hana taroklabadi leiba miyamna Sengpangjang khul asi ngakpiba ngamloi tungda asaw irang thulak yabana Comrem union gi pungning singsinjari haidena su pausida makhatari makasa tharak poina Golta bidadi irang haudringai degi sorphon masugi fizol setwa masakhangdaba kuki kya satpokhi Haktingnaba paudam Golta bidagi lanjena krapsing Sai sigi me ahumdagi hauraga tholakhiba irangna maram moiraga Manipurgi tungan ba kokina namna khundaba maphamsingdagi lanjena kraba mitei phruki miyoisinga unaduna makoigi pendabagi paudam pauksiesna miyamba khanganduna lakli madugi manungsana pauksiesna Golta bi mamang lekaidagi lanjelaktuna hauji yorbung sangjapamna lauduna leiriba Goti mayum diren kauba miyoyama unakhi pauksiesida Goti mayum direna phungtorakibagi matungina Golta bi hariba mafam sikukisna question leiba mafam amani me ahumdigi horaga Manipur irang thokibani adobo Golta bidadi irang adu haudringaidigi hana leiba kukising nataba masakhangdaba sorphon masugi fizol setpa kuki kya akoib setpokhi maduna maram moiraga irang thokpa horakhiba numit me ahungi numidang wairam yauksilakkoda makhoi lekai duna leiba kibadigi mahi mai sapagadaba mafam sing senthoknaraktuna khangna sanaba mari mata singi mayumna sangjapam laudun leki Makoina mafamdudagi ngantana senthurakhibagi maruiba maramdi Golta bidagi mitei phurupna namna khundaba mafamsing yaunaba lakpagi meter sanirom hena sangba mafam adu kukisina khundaba mafam ngaktani maram aduna irang kankhalaknaba matungda tholaklabadi khudong thibasing mayoknabi yai singnabadagi mangjawnuna Golta bidagi senthurakhibani makoina tang ahumdagi senthurakiba aduda masada sili sariba fizol sing aduna tana atopa ehenba sing yarokide aduga mafamdur amu hanjilaga posai sing lakthop sangbadasu akiba pokpana maramoiraga sang mangamdana lakhibani mafamdurigi senthuraklaba matung mahakti yorbung daleiba khangna sanaba magi mayun sangjapam lawduna leki Kharana Biramangol College ta hangbo relief camp sangjapam lawduna leki makoina relief camp da leiringai de Golta bigi yumsing kukisingna phakai kre habigi pauta khiloinana Golta bigi oina khwaidigi maruiba laising ama oiriba haurakphamga mari lenaba haulaima sampubi hauyaning thaugi khubam amata thon kre habigi pauks phangki madugi matung tha asigi ahumda drone thakatuna yengbada makmasagi yum yauna mitei phurupsing yumsing phakai khibi saktam ubu phangle madi yum manungda leiba posai singsu amata leiba udrai Mauna makatana phungdo khibada mafam adu Indian Army BSF amadi State Force na ngaktuna leiri loidana mafam dugi akoibda leiribo lofam singda lawmi singna asoi angam yaudana law ubu haure haiduna phungdo khibadu tabada angakpa phawi mafam adu Golta bigi miyoisina sangsinduna law ubugi thabak sathabang amdri law ubu haukhre haina sandoragliba adu arana pauni hauji aikoi mafam du sangsinduna hanagum law uduna masagi yumda leiba pami maram adu mari leina lenga na mafam adu State Force sing thajinduna aikoi bohanagum tangdu leitana lehena na bona biu hauji aikoi mafam adu sangsilabasu akoibda ngak seliba Central Security Force na sangmi ayaba pitri Misam di dana State Security Force power sang na honabada Central Security Force ng ayat papiduna leiri maram aduna Manipur lenga na hiramasida ahen mihing sangduna aikoi bohana Golta bita lehena na basin biu atopa mafamda aikoi leiba pamdi amaramna Manipur hauji thokli irang asiga mari leinana center na ngasi phawbada tungkoina satnabi yabu woroisna ma purakna bo khotna daba amati state lenga ki maikei digisu wathok asigi woroisin purakna ba hauji phamniba parliament ki nungzumi phamda puthokna bo khotna daba si aikoi khuding maki oina leibak thibani haina makna makhatana penda ba phongdokhe Makasa tarak poina to papawamna commandant ki order review tawbina ba MHZEWA na appeal tarakli Thasigi amada Home Guard Manipur ki commandant CS Adani MPS na P khagemada Manipur Home Guard Band Unit to pamasum nupi yengsinna bi order mathukiba adu Manipur Home Guards Employee Welfare Association MIZEWA akan mamono yening da phungdokhiba loinana order adu mo hana review tawna bhai jakre hari hiramasuga mari leidana MIZEWA na Commandant General Home Guards
कम DGP दा इब सिरोल पिसिन दुना हाइजखरे मखोय दा पिसिन की सिरोल अदुगी मतुंगिना हाउखिबा कुमजा इंग्लिसिंग अनि कुनगनि थुगी जुन कुंथ्रा दा होम गार्ड पर्सनल मरी M निर्मल L लोमन P खागेमा माइते अमसुम MD अताव रहमान बु मखोय मखोय की मथौसिंगदगी डिस्चार्ज तौखिबा लेख्रे हाइबा मियोय मरी एसि अरानबा थपक थोरम क्या तौरमी हाइबगी दम डिस्चार्ज तौखिबने अदुमैना मुसयनबा क्या लैदिंगी मरक्ता P खागेमा बु मणिपुर होम गार्ड स्पेन यूनिट यंगसिननब ऑर्डर अमा थोलकपासी लेबक थीबने हाइदि मखासा थरक पोइना तो पापाव मना जुलाई 13 फावरा पुन्ना FIR लिसिंग तरुक सवागा कुनगो हमदो रजिस्टर तौखि मे अहुमदगी सुचांपुरदगी हौरक्तुन हौजुक फावबु मणिपुर थोकलिब इरांग असिग मरि लैनना सुप्रीम कोर्ट फाइल तौरक स्पेशल लीव पिटिशन अमसुम अतोपा रिट पिटिशन गा मरि लैनना स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पिसन किबा स्टेटस रिपोर्ट की मतुंग इन हौखिबा मे अहुमदगी जुलाई 13 फावबगी मनुंगदा मणिपुर पुन FIR लिसिंग तरुक सवागा कुनगो हमदो रजिस्टर तौखि स्टेटस की तुंगान तुंगान पुलिस स्टेशन सिंग FIR हुमद्रागनि थोई मी हाटपगा मरि लैनना रजिस्टर तौखि रेप गैंगरेप केस हम रेप एंड मर्डर की केस अमा अमसुम नुपी अमदि आंगांग सिंग इकाई कुमनबा खोंगोइनबगी केस तरु रजिस्टर तौखि युम कई मई थाबगी FIR केस लिसिंग मरीगा समरिगी यंखैगा मरी लुट तौबगी FIR केस लिसिंग मरीगा सामगा निफुगा निपान लंथुम मांग तागनबगी FIR केस लिसिंग मरीगा सत्रुका मौदरगा मरी अमसुम पब्लिक प्रॉपर्टी मांग तागनबगी FIR केस संवागा मार्फुगा मरी रजिस्टर तौखि लाइनिंग लाइसोन मरी लेनब मफम सिंह थुगाई खुटकाई तौबगी केस निपुगा तरुक अमसुम साथिन असु अपन नंगनबगी केस सामर रजिस्टर तौखि FIR लिसिंग मरीगा सत्रेका हुंपुगा तरुकना मसागी जुरिडिक्शन होइबा पुलिस स्टेशन दा रेगुलर FIR सिंग ओइना ओरिजिनल ओइना रजिस्टर तौखि FIR लिसिंग तरागा मथुइगा समरिगा तरागा मरीना 0 FIR ओइना ओरिजिनल ओइना रजिस्टर तौखि 0 FIR लिसिंग तरागा सहुंगा निफुगा निथुइना मसागी जुरिडिक्शन ओइबा मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दा ट्रांसफर तौखि अमसुम 0 FIR लिसिंग तरुका सत्रुका कुनगा मथुइना मरी लेनबा पुलिस स्टेशन रेगुलर FIR ओइना ओनथोखरे हाइना सुप्रीम कोर्ट ता पिसिनबा रिपोर्ट अदु मखाताना पाली इजत मंगन बमसुम हाटपा मदि नुपी सिंग एकाई खुमनबा खोंगोइनबी केस सिंग मरी लेनना साखी सामगा मौद्रागा हुमदोगी वरोल रिकॉर्ड तौखरे सामगा हुंफुगा मरी CRPC की मखाद विक्टिम ओंगी वरोल सिंग रिकॉर्ड तौरे अमसुम केस असिगा मरी लेनना पुलिस न मियोय तरागा तरुक फारे युम कई मई थाब लुतौबा लंथुम मांग तखनमगा मरी लेनना साखी लिसिंग अमगा सहुंगा हुंफुगा तरुक की वरोल सिंग रिकॉर्ड तौरे अमसुम मियोय तरागा मरी फुकले अरुबा फिवमदा असु अपन नंगनमगा मरी लेनना मियोय तरागा नि फारे अमसुम साखी यांखैगा तरुक की वरोल सिंग रिकॉर्ड तौरे हैना रिकॉर्ड अदु पाले Panmayabadi Chief Justice of India D.Y. Chandrachud Lusingu Supreme Court की जज अहुंगी बेंच अमन हाउखिब ऑगस्ट 3 तपी हिबा ऑर्डर दा मी हाटप मसुम अतोपा सी हिबा क्राइम सिंग मरी लेनना थिजिनना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT सिंग सेमनबा खनखिबगा लोइनना SIT सिंग अदु ASP की थाक्तगी तादब ऑफिसर अमन लुसिंगबा मसुम अदुगुंबा SIT सिंग अदुदा इंस्पेक्टर अनि सब इंस्पेक्टर तरु अमसुम कांस्टेबल तरागनि थ यहोनना बसखनखिबने अतोपा पावमना कुकी की नते AR आर्मी की पूखी बपोनी AR असम राइफल्स न लमदम से शांति पुरकना बखोना दुना थबक तौबनी असम राइफल्स न कुकी मिलिटेंट सिंग द मतेंग पांगमा लेते हाइदि IGR शॉर्ट की स्टाफ ऑफिसर पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया लेफ्टिनेंट कर्नल अबा केस न थदुरक पासिरोल अमन हाय कक्संग लमखाई द थासी की मपन की अयुक पुंग निपान ग मखाइरम ताबदा सोरादगी मोहम्मद आलम खान कौबा मना थौबा टेम्पो MN 01C5080 अमबु सिविलियन सिंगना खामलगा मदुद पुखिबा पोट सिंग लॉक्सिन के हाइदि टेम्पो अदु यारिबा पोट सिंग अदु पुखिबा अभिषेक कुमार कौबा अमना पुखिबनि हाइना पल्लदुना हाइरिबा मियोएसी 19 सुबा असम राइफल्स की कक्सिंग द लैबा बाटालियन हेडक्वार्टर्स ग्रोसरी दुकान मा हांगमा मियोइन हाइदि मखोइना पुखिबा यूनिफॉर्म यावना पोलम सिंग अदु सुगुनो मसुम शेरौ द लैबा असम राइफल्स अमसुम इंडियन आर्मी पर्सनल सहुंगा मार्ट पुरोम अमदि खरा हेना सांगशिलग लैबा पर्सनल सामरुम लैबा AR की कंपनी ऑपरेटिव बेस यहोनना पुखिबनि हाइना असम राइफल्स की स्टेरोल अदु फोंदोरकलि हौकिबा था अहुमलोंगी ममांगी मफम अदु वाइदे शांति पुरकना खुदकी वेबा थौरांगदा असम राइफल्स डिप्लॉय तौखिबगा लोइनना कक्सिंग सुगुनु लंबी अमसुम फुंद्रै पाले लंबी द रोड ब्लॉकेजिंग डिप्लॉय थोरी पर्सनल सिंग अदु यूनिफॉर्म अमसुम अतै ग्रोसरी आइटम सिंग अवाट प लैरे इ हाइबा वफम थमकलि मरम सिन यूनिफॉर्म फिरोल सिंग अमदि एसेंशियल आइटम सिंग अदु सिविल की कांगबु अदुदा थिलहनखिबनि हाइना पल्लदुना पोलम सिंग अदु सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना सिजिननबने मदि असम राइफल्स ना
मिचंग मिखाई नायब मवोंग थाबक तौब लेते हाइना फोंदोरक्ली असम राइफल्स दी मियाम गे फनब थाबक तौब मिचंग मिखाई नायदब मियाम गा मारू ओइब फोर्स नायन सु सिरोल दुना फोंदोरक्ली मखासा थरक पोइना तो पावमना पोंगफम पावसी दिगी लखचरगा कोतुना टोटल सदन लथोखरे मैरा पाइबिसना लागिबा अगस्त 13 कांगपोकपी अमदि लमका तमना रैली सतुना हिंसा सगनब खोटनै हाइना मराल सिरदुना कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोतु सदर हिल्सना हयंग अगस्त 13 एहिंग नोंयाइदि थासि 13 एहिंग नोंयाइ फावा टोटल सदन लथोखरे कोतु जनरल सेक्रेटरी लमिलुन सिंगसिन हाय मैरा पाइबिसना रैली सतनब होटनरिबा सिना नकल अनिमक्ता इरांग मखा समथरकप याब मरमना थौरांग सितु मणिपुर हौखिब मे अहुमदगी थोक्लिबा हिंसा सिदा कुकीजौ नुपीसिंग काहेन थबक सथबा मसुम कुकीजौ कम्युनिटी की मयुक्ता मैहौ लांपु अमदि म्यात मिपुनसिंग सथबदा मैरा पाइबिसिंग खुद यावरि हैना लमिलुना मोराल सिखि हौखिब था खरा सिदा मणिपुर स्टेटता इरांग थोक्तुना खाइबुंग तानरिबसिदा मैरा पाइबिसिंग चेनरिबासि येंगलगा रैली सतकदरिबासि सिंगने होय मितै फुरुमना पीस रैली की मिंग ट्राइबल की टेरिटोरी द मौसागी फिबम द अकाइब थोनना होटनरिबा सि कुकी जौमी सिंगी पुंसी मसुम लनथुम द अटैक सथना होटनबने हाइना लौगनि हौजिक ओइलिबा फिबम सिद सिंगी लमद रैली सिनबा सिन अतोप इरांग अमामु थोगलप याब मरमना मितै फुरुमना मसि तौबिगनो अतोप फुरुप सिंसु नकलमतगी मि संगसंगदना लैबियो मसुम मसिगुम खोंजंग सरुक याबिगनो आइके लमिलुन सिंगसिन अमखाताना असुम हाइमदुदि मैरा पाइबिसिंग लाक्लिब अगस्त 13 कांगपोकपी अमदि लमका तमना रैली सतनब होटनरिबा सिना मरम मोइरगा थोलप अफबतगी दायित्व पुंबा सेंट्रल अमसुम स्टेट गवर्नमेंट पुगदबने कुकीजौ फुरुप की मयुक्ता फोंगना लान सथरिबा फुरुप अमना रैली सिनबियारोय कुकीजौ सिंगना अखोइगे हक्सांगदा इ मरिक अमा सेलिबा फावबरसु अखोइगे इपाइपुसिंगी लम ngaknaba hotnagane आइके मखासा तरकपो ओइना तो पपमना नेशनल हाईवे 38 पुंग 39 बन हौख्रे मणिपुर गवर्नमेंट जिरीबम की एसपी ट्रांसफर तौबगी ऑर्डर स्टे तौगदबनी हाइना डिमांड नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरी लंबीदा ngase ayuk pung 3 tagi pung 38 की बन सतपौख्रे पाउसिनाय हंदक जिरीबम डिस्ट्रिक्ट एसपीएम प्रादीप इखंग खौदना जिरीबम की ट्रांसफर तौनब ऑर्डर थरकी लोइनना जिरीबम की एसपी ट्रांसफर तौनब ऑर्डर थोक्लिबा असिबु यानिंगदब फोंदोक्तुना पीस कमिटी जिरीबम द लेबा सीएसओ सिंग मसुम तोवान फुरुप सिंगी लुप सिंग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनबग लोइनना ट्रांसफर तौबिगनो हाइना तक्सिनखि मियामना तालिब डिमांड से फंगद्रबदि ngase ayuktagi national highway da pung 38 की बन सथकनी हाइना लुप सिंगना लाखोखिबने ngase ayuktagi सथबा होखिबा national highway बन मनुंगदा मखलमतगी गरी सिंग सेनाखिदे हाउजु फाबिग ओइना बन मनुंगना पामदब थौदोक थोपगी पावलैत्रे अतोपा पावमना रिपीट सिंग पुथोकपा ngamdrabadi इंडिपेंडेंस डे नुमिता तंपाकी मफम सिंगदा रेडी सतकनी सैसिगी मे अहुमदा सुसामपुर मैतै नुपी अमा गैंग रेप तौखिबगी थौदोकता सेनबसिंग था सिगी तरागा मरी फावगी मनुंगदा फादुना मतिक सा सैराक पीद्रबदी तांग तरागा मंगा इंडिपेंडेंस डे नुमिता तंपाकी मफम सिंगदा कमिटी ऑन मास रैली अगेंस्ट मास रेप बाय कुकी टेररिस्ट नमियामगी असोबो रैली अमा सतुना खोंजंग संगसिलगने हाइदि मणिपुर की तोान मफमदगी लाप मैरा पाइबिसिंग अमा तोइना पुनसिंदुना ngasi उरिपोक कोनसम लेकाइद असोबो मिफम अमा पांगथोक्तुना कमिटी अमा सेमलबा तुंगदा अमा तोइबा फिरेब असि लौखिबनि हाइरिबा मिफम अदु लोइरबा मतुंगना पाउमिसिंग उनाबदा कमिटी की मिहुत आइबा प्रेमिलाना हाय अपुन मैरा पाइबिसिंग मिफम मसिन अमा तोइना लौखिबा वरेपसिंग अदुदि हौखिबा मे अहुमदा सुसामपुर कुकीसिंग मैतैसिंग मथक लांदारखिबा थाउदोदुदा मितै नुपी अमा गैंग रेप तौखिबगी थाउदोदु अकन ममोंगना कनेम तौइ लोइनना गैंग रेप अदुर सेनबसिंग थासी तरागा मरि फावगी मनुंगदा लाइंगना फादुना मतिक चाबा सराक पिगदबनि करिगुम हाइलिबा थाउदोसिदा सेनबसिंग फादुना सराक पिबा ngamdrabadi थासीगी तरागा मंगा इंडिपेंडेंस डे नुमिता लमदम सिगी तोआन डिस्ट्रिक्ट सिंग यावना मियामगी असोबो रैली अमा सतकनि हाइरिबा रैली असिदा मियाम पुन सरुक यामिनादुना रैली असि मपुंग फानना बंगासिदगी हौरगा लेकाइ लेकाइ दि लैरिबा मैरा पाइबिसिंगना अवेयरनेस पिबियु हाइनसु मागना मियामदा अपील तोरकली अतोपा पावमदना मोरे टाउन कमांडो की पोस्ट मंगा हांगदुना ड्यूटी तौबोख्रे इनो मेमर बॉर्डर टाउन मोरे द कमांडो की पोस्ट मंगा हांगदुना अहि नुंथिल खाइदना मथौ तौबो हौरे हाइरि पाउसनाय कमांडो की पोस्ट मंगा दु मोरे वार्ड नंबर 6 दा अनि मोरे वार्ड नंबर 7 दा अमा SBI मनाक्त अमा मोरे पुलिस स्टेशन मनाक्त अमा हांगली अमरमना मणिपुर गवर्नमेंट ना मोरे द स्टेट फोर्स की तोंगाना डॉक्टर अमा ड्यूटी असाइन तौख्रे हाइरि मोरे द लेबा सीडियो पर्सनल तरागा मंगा दिंगी लेना नारंब गे हाइना सिंगनबदगी ई संगेंग तौबदा नेगेटिव ओइबा थेनखि UCO बैंक ड्यूटी तौबा स्टेट फोर्स की पर्सनल मंगा ई संगेंग तौबदा मखोय मंगा दिंगी पॉजिटिव ओइबा थेनखि मखोय मंगा गे मनुंगदा
ahum layeng madigi phibam phagalakle aduga makhoi enindi layeng nabagidamang imphal da pukre haidi hauju more town manung special commando ki ASP Krishna Tomi Singha more police ki additional ASP LO o Sukumar Singha additional ASP Ops samna anal gi miyeng makha da ahing nung thil nai den duty tawri khong namasung gari na leptana more town ni akoi bida patrolling satuna section tharang sing lokhatli hairi na su paus ta supali makha satharak poina masum loisalak poina to pa pawmna Maheshwar na Amit Shah unaduna ITLF ka wari sanabagi muta atopa kuki lupsinga unana vaikre Manipur hausi thukliba kangluk irang si athuba matamna loisinana bohona biu haina ngasi Republican Party of India athawalegi National Secretary Maheshwar Thanaujamna Union Home Minister Amit Shah ga New Delhi da unakhipaga loinana state asida thukliba irang siga mari leinana kuki singi maikeida wari sanaba matamda ITLF ki mute sing unabi gano madugi mutta tasing indigenous oina Manipur leijab kuki pro ki organization gi mute sing unaraga wari sanabi haina taksingkre ngasi Maheshwar Thanaujamna Union Home Minister Amit Shah ga unakhiba duda ma ki maikeidi gi Home Minister da ayiba memorandum amas pisinduna kuki amasu maite ani gi mrak thuklibi irang si athuba lakshinana bo khona biu haina taksingkhi memorandum aduda palibo wafam singdi suspension of operation lariba lalhobu sing asi haujik sugi ground rules sing thugaire viral video singda makhoi anauba nongmoi amadi ate khusuk khulai paiba kaya amas ure loinana mapal lebak tigi lalhoba miyoi sing kya amasu yauksila pore maramduna haujik su asi loisinbagi matam oire state asida athuba matamda NRC paikhatpa mathau tare state asida mitop sing amadi mapan gi khulai paiba kaya ama leire haibagi report chi leire miyamni state asida tongan administration thamba pamde maramduna state asigi santi hanjin hanana center state asigi manungna tongan administration thamloi haibagi optional oiba ayiba ma piba mathau tai ITLF haidiba maming asima aranba satnaba yadaba mamingni masida memori sangsilakpa illegal immigrants sing yauri habasi khangnarabani maramadun indigenous haidiba way sima satnaba yadaba wahini aduga ITLF haidiba si lal pamam sum tongwan taba pamba kuki kaktana sembalumni haidiba organization asida indigenous oiriba tribal sing amadi naga sing yaude aduga mamangna social media ra thadoknarakhiba video singda ITLF ki members sing apaba makhal ki nongoi paiba militant singa loini haba asi khangabani maramaduna ITLF na haiba wafam sing taduna leiragadi hena phata boirakani makhatana santi gi damak kuki singa wari sanagadaba oirabal kuki ki indigenous organization gi oina wari sanabiyo aduga haujik thoklibi irang sin Assam Rifles asi kuki militant singi maikei da leiraga thabak tawbo si thaudok kya da miyam uraga lakli Koki nupi sing Assam Rifles ki isai saktuna madi jagoi sakhiba duna Assam Rifles ki Assam Rifles sing asi misang mikhai naiba oin lawi masiga loinana Manipur police ki gari sing Assam Rifles na thatsinduna satpa yahandaba ki thaudok sing sulaikre maramaduna asiguma nakal nam khakta misang sangba Assam Rifles sing asi Manipur gi lakhokibana hena phagani haina su memorandum madur pali Home Minister Amit Shah unaruraba matuna Maheshwar Thanaujamna permission hai maitei nupi amana ma ki punsi hingbadagidi masagi izatni hena lumna lawi haina khanjai maramaduna matam khara phongdoktana leirurabasu Manipur bu kanabagi haujikti maitei nupi amana yamna thauna leina ma kukisna nupi oibigi kai khumnaba mangan bikre haina police ta phone complaint torakre maibu phina kyam kuina kuptuna thamang ngone haike mangna makhatana center da leiriba political party singi losing musing Manipur haujik thokliba kanglup ani gi irang sida politics tawbigi matam nate center da leiriba government asigi oina su ruling da leirabasu opposition da leirabasu Manipur gi irang sida politics tawna bigano asing basu adu tamak puthoklaga nainabi hoina sumangna Union Home Minister taksinki Union Home Minister Amit Shah na su Manipur state ki apun bigi saktam center na kaidanongda thugai bigi wapum naite adu separate administration su hiram amata ta thamloi haibigi thasba pirakpaga loinana Manipur gi thokli wirang simhakna yamna lumna lowe masum atubu matamda santi hanjin hanana bo hotnari haina su Home Minister na phongdorki haidi adu hojikoi nadi mya paw su matang se lusinjarage masum mya puna no update ngaminase